Maryland ta chuanin coffee tui na per rani he aya tui na hi om lo ma khop mai hun thang ka kala helai ang tu hi om lo ani zuar tu te pon min revek to la voini a hianin Rhode Island lampanin chung ko vacation kan mang dona kwa tha khop maya hei a hlim om tu na zinga kan chuak don tran chiani zingdar kwa ani a kalpain breakfast te kan lam hala tuna hianin breakfast tuina ber nia kan hriat heta Rockville kan ani tatang hian kan tlan char to ang tuna hian Baltimore kan thleng to a Baltimore a hianin tunnel sei de umayo ma chu kan lut to ni kan kal zela tu na hian thui tak kan kal to ni rest area kan thlenga New Jersey state kan om mek to ni New Jersey chuanin kan ril te lo tram ta a ei tur om ang te ei turin kan sola tu na hianin rest area kan sola om ang kan mu kan ei to mai na kan ei tur chu Burger King burger ani Whopper chu vel chu ni voi nia chuan ti lai tran hian tlan le tai la dar tar level kan la tlan le don ani Mahse kan man mo lawa man mo de tur kan ne lawa tlaya hotel in check in khan me ya te wang ni ma man mo la bin mo chamin kal ke wani a Junia, heta in bathroom lawm Mahse hianin coffee lum na tur te microwave oven te hianin refrigerator ani eng ma om lo chunga living room lai pon na le hian khum ngal tak lo oma la hian mi li vel chung kan cham don ani hei hi kan thlen na hotel ani a ta hian ninga chu kan cham don ani hela hi Rhode Island le Boston in car chia ani a tun tuma hianin Rhode Island fan kan tuma tin chumi rual chuanin Boston hi Massachusetts state hi kalakal na ngai lo to kal chak mak man ani wang han fruit kol bok kan tu mani voi nei chuanin hei breakfast ta kan nei zawa zinga kan suak anga anga ni to te kan kal kuala nga chumi pa chuan cha hulama tennis hall of fame chu kan kal don ani kan kal na tu Rhode Island muna tennis hall of fame mun chu kan thleng tha a motor kan park felanga tang hianin kan kal na tura kanin zong pheyanga amaro chu chhuna ni to a lunch e hun tlan maya lunch e tur te kan zong phot don ani chuan Rhode Island leilung chu kan rapta Sierkar ang pon ni chialo liteng so lang ani tuipin riata ai hi Maryland high court e zawk USA state teber ania state teber ani wang ham te tak te nan kal pu chuang lawani to na hianin kanin dap chop don ani
port kwa ania soi tuang khan Rhode Island State hi America Rama State te be ni Mahse la mun pawimawh tak mai tennis khelmi te tan phei chuanin mun pawimawh tang mai International Tennis Hall of Fame om na hmun ania tuna kan om na khuwa hi Newport ani hemi hmuna hianin chu mi hmun chu ma chu voin nia kan kal chan hi ani Rhode Island hi mi hing Mizoram mi pui ang zat vel million khat deuh or chau om an nia aram hi Mizoram ain ate zawk ani Mahse tuipui kama om ania wang hian khopui po pani pathum lai lian tak takan neya aram chhung adung zong po hi reilo te kal chhuam mai thei ania awang zong phei chu tereu te ani tuipui kama om ania wangin amun ma nuam ma amun a cheng te hi an hausa ti po a hriat an motor reng reng hi kan en hianin motor changkang le man to chi lir ani makhop mai chu wang chuanin eng lai mun hi mi hausa ho tual len na ani tia chiang khop mai anin le lo te po a tha state te ni Mahse la state changkang takaria mizo state ta hinan omem ka helawa an om ka ring lem lawa tin mizo hi kal thin an omem ka helawa mizo kal an la tam fak lowin ka ring a chan chu state lo po lo tak ti tur om lo ania tennis si tan chuanin hela hi han kal ve mai om chuania Mahse tui lem lo tan chuan eng ma ti tur til dang te chiam om lo ani helai mun hi International Tennis Hall of Fame mun chu nia helai hi International Hall of Fame mun main entrance chu ani katang hianin kan lut donan akot thler te anuam athovenga heng lai hun hi New England anti hmun ania India ramang thovin hemi US Northeast hmuna hianin state tereu te Rhode Island te Massachusetts te Connecticut te heng ho hian om khom ve Mizoram te Nagaland Manipur Meghalaya te om khom ang deuh hian chutiang chu state tereu te om khom ve Northeast states ho anti ve hei hi an mani ho soi khom na ho wa soi na chu New England anti thin ani New England hi an sap trong po adik pi ka soi ania helai mun hi khopui ami cheng te po an sap trong a chuanin anin tu em ani chuanin an kot thler te po mo takani chuanin hmun hi moi khop mai hetia main entrance tang han le chia khan ina lo om kual maya chu helai hmun hi tennis tournament an nei na hmun ania helama hian museum oma khan akwal chuak hianin in oma Ilaya hianin James Henry Jimmy Van Allen alima oma ani hi founder International Tennis Hall of Fame and in 1954 father of the tiebreaker and was simplified scoring. Tennis never had a better friend until it's chuanin in here ahlui ta maya Mahse ulit sata sakania. Do you want to stay out without me? Go ahead. You can start walking out. Billie Jean King. Oh, no, I'm not going with you. Hian Billie Jean King Hall of Famer Ming Alawintara eng wang ber khering nge helai mun hi International Tennis Hall of Fame anti
ti zona kha zona pawimawh tak ania an ti na chan chu USA po state te bera singa tinge international hall of fame hi an da te tlat ti kha zona pawimawh berani amaro chu a chan na choi hi nia helai hmun a hian helai hmun hi a grass ania helai tennis court a hian USA ram pum huap in elna national championship an nei na Mahse ber ani chumi ni wang chuan heti lai hmun a hian state tereu te ni Mahse international hall of fame tennis hall of fame mun a omta ani ni china kan en ta kan khan ti khan a bana hianin Arthur Ashe oma ti chuanin kan kal phei zelanga helaya hian tu ming nge lo om le ai Chris Evert kan hian zong tak ten ni hlomani ta hian Tony Trebert Hall of Fame 1970 ta hian Fred Perry Wimbledon champion voithum US champion voithum tin chan Fred Perry lim po amani helai mun hi tennis tournament an nei na thin ani kumina po khan an la khelani la tu na hianin kan lu don ani lai museum chu museum kan lu ta hianin lo om ngal treu maya hi US National Men's Single Championship Challenge 1937 sounds ko som thum pasari mi te ani a chaka hian hey kaprang tennis ui tak tak lo om treu maya ai te hi amal mala en don chun rei tak en tham ani chuan henga hian an khelna hmun khulampang tennis khelna hmun en na te oma ta hianin Leighton Hewitt te ta hian class of 2020 hei sang ni som nia an inductee ho Goran Ivanisevic le Conchita Martinez tin class of 2021 a chuan Leighton Hewitt an induct ani hi chuan tu na hian kan kal zelanga helai museum hi khovela a om chhun ania wangin ta hian an chanchin Goran te Hewitt te Conchita Martinez te ania tennis miro pui zong yang Bill Johnston helama hianin tun ma atanga tennis racket ma lo son ta a hlui te andani te a hlui em tu ma chuan piang ang thuam chuan in an thuam thina he tennis racket hlui tak tak treu maya khung te khu grass an katna ani a hayan thei khok te po Ini Calcutta tennis party di over kat ni ila sakat ni ni hetilaya hian Calcutta tennis party 1880 India rama tennis an khelvena te po hetela hian an lo tilang ani Ini racket painting nasi. hei hi racket
an siam dan an bend dan racket an siam dan a kuang vel a hritlung na an bend dan racket bending machine an ti chu ni tun ma kap le racket hlui te hama hei hi Davis Cup din tran tu Dwight David Davis lu alim ani Teni sung chang an soya an committee na mun Mahse hei hi sang as ko sum sari paruka bian bo kana a champion chuma a phei khok bun ania Andre Agassi ko helaya adum rang de hi Stephen Edberg kore ki laya Paul ki Novak Djokovic kore hi Steffi Graf lim hi Virginia Slim kore hi Mahse lam ho Mahse thum no da na ni There's a T2000. hi Labour Cup Europe le America in el na ania hi chu thil thar le lek tun hayan ti tharani Line tennis racket pathum beyond bok of man le hi beyond bok na ma pola design ni donate in a waya hian beyond bok of man thin to no man thin aw ma sang hi pasarya man in he la hian in John Newcomb ban sang ka sakwa som pasarya man thin aw ma kan tula ma hian buri Martina na pratilawa Hello lama hei hi alom man lang le araket te ani tila ma hian Australian Open a lom man le an phei khok te nia Rod Laver hei khok bun Spike Su an ti se hei hi ani ten to nai lam phang dewa chuan he ta hian nawm te hian khi mà cái còn lâu lắm thì hiện US Open an lawm man lap hriat ni te hriat thum te kwa khat te kha kap kha om bok ani
US Men's Championship Trophy Sami Pati Tisam Pras and Andrea Garcia na trophy ka ani tila mahianin tennis ball mason na lampang ball rang brand rang lo man pa ko anda atam khop mai Activated. One of my idols, Pete Sampras. Pete had won 4 straight Wimbledon titles and he'd never lost a 5-set match in his career. I saved 2 break points late in the 5th set, but I should be lucky, and then broke him at 6-5 to win the match. That match taught me about the thin line between winning and losing and how important confidence is. And number 10 reason why I love tennis, it's fun. You run, you sweat, you experience the satisfying joy of playing this unique game. It's kind of crazy, and hitting a fuzzy yellow ball across the net can be so much fun. But we're all grateful that it is. I hope my thoughts will inspire you. Enjoy the rest of your museum experience and your time here in Newport. ale tila mahian World Team Tennis lambanga India mi pai sa po lo lang veli hi he sir bera tila hian he agin veran hi India mi chuanom ve khop mai tu na chuanin pon lampang kan fang le zelanga ei amun hi zau khop maya tilaya hianin ATP ranking te po an lo da tu na chuan Federer lang phato lo ni hi tilama hin doubles ranking a oma helama hian main stadium oma helai hi tuna tennis tournament an nei na thin mun chu ni ta hianin kumtinin tennis tournament an la nei thin helai mun hi Hall of Fame Open an khel na mun kha ni a tuna hian ei Stadium Rock akan thu ni hi helama hianin an lo khel sup maya then chung thiam vak lo ni sa alat muna hianin patling pui nan lo khel me kan hi nom mel khop mai an grass hi bit chaboka Hmun chu zau cái tục lâu. ta hianin thing in hallway zau teu mai hianin an siama ta tang hianin helai mun in khel hi nai te ol sam deu na en thea khani na kwal chuakin in an sa amun hi an tinuam thiam em ani tuna hian souvenir dora kan oma Tennis Hall of Fame souvenir door engai kan leng kan envel ni lukhum te korte jacket te oma
ส่วนเห็นนิวโปร์ตดาวน์ทาวน์กันฝั่งกัวลโดนะกันอมนะที่นิวโปร์ตเบย์กลับเป็นโฮเทลกดเวลนี่อ่ะมีโปะอันต่ำโรงเรียนปุ๋ยม้อยตักกระตั้มไม่ตาเฮียนมูน้ำคบไม่ฮาร์เบอร์ซาดูพอให้วิรุฟุตไม่มีเฮาซาเตตัวเล่นนั่นนี่ได้อุเบระพี่ระกันก็ลาให้โรงเรียนปุ๋ยออกมาม้อยตักมาเสกันช่วงแฝงอ้ำเรานี่กันช่วงจากเราบกรุยแต่กันเhlawhเก่งงัดเพยจูลงแต่จุกรุยนะสะดอนดำโดยนักขุมมินนริงดปนกรุยเนี่ยชื่อวังอินเกจูกตานแห่งที่ทิลหนวมมันนี่แหวะเราทิลหนวมเราอินเข็มหน้านี่จอกกตานชวนอะไรมันที่คลิฟวอล์กอันเดียมันหนวมเด้อไหมอะไรเฮียนินตุยกำมันเสียมาซื่ออันกลอกทอนนั่นนี่ก็จังเฮียนินตุยฟินเรียดหลังเพยอุดต่อมาอะสุกันเคลียร์That's one more? Yeah. I거 되네. 그러면 아까 왜 이렇게 하는ให้ลำปังฮีกันเพยชินังอ่ะก็รู้แล้วให้ลำไม่ว่าเพยชินังวะตุยกันเคลียร์ดอนนั่นนี่ไอ้คลีฟวอล์กกันติดเชื้อเนี่ยเกี่ยกันนะแล้วมาจังเฮียนี่ตุยเคลียร์ดอนนั่นนี่คือ surfing กันตีปะครับเวลามันจังเฮียนี่อักขามปังโดนาชัวนี่ฟิล์มขุระง่ายนี่คลีฟวอล์กเดี๋ยวหลักดาเลียนปุ๋ยเสียมาโอ้เอ็มตาเราตัวนี้หลายละมาชวนม้อยตะกันนี่มีปอกก็สุปนี่แห่งเตียงทุยไงให้กระเชลว่าให้คลีฟวอล์กพี่กันกัลเวจดมาให้กันกัลทุยลุตุกเพจนินโหเลนะแต่อมเราเฮียลไทยดอนนี่พอนี่เสียหันกัลเซลพอดีละมุกไงเราทิลเตนี่บกะเราเนียมนวมเซลแบบเพี้ยนไม่ไทยบกะตัวน่าตักฮิจวนินรินตูนุนังเดวันนี้รินนั่นเนี่ยกันกัลนี่ตบเอ็งมาเรียนลอกกันเนี่ยเรากันกัลเวตบไม่นี่น้อยครับ
อะไรคลิฟวอล์กที่เมลทุ่มเลยอาจารย์เวทุยนี่อะทุยขบมาอะจู่ๆกิโลเมตรจงกันดาจนกิโลเมตรงาเวลไลอันนี้กระริงอะแกกัลนานเอ็กซ์ไซส์หลักนานตุยปุยก็มาซาร์ให้เพียนเพนินซูล่าคูลาเซลตุยปุยก็มาเซลขันแกกัลนานเสียมตาอาชาขบมาเห็นกันนี้มานี่บุตรไทยที่ไปจนน้ำเสียสิบไลตินะเล่นอาตานนวมตักตัวนี่ให้เพียงอันบนโบยเล่นเต็มจังเสียมเทียมที่สกัดเล่รำมีคุยเตะขึ้นเล่รำเทียนหน้าหวังอันนี้เสียละเด็กก็พอที่กันธรรมะที่พอเอ็นต้นเวทีอันนี้อ่ะกันมิดขาพอเฮียนมีโซระมาที่พอที่ให้ดานตัวอมเดี๋ยวจะดิ้นกับที่อ่ะส่วนก็จะหุ่นเหลวกันตัวละมีจริงก็ Tim hianin in oven